азыр Каракунжа районуна караштуу Кеңеш айылына келип отурабыз. Бул жердеги Дастан мырза мал чарбачылыгы менен 10 жылдан бери алектенип келет. Учурда бул короодо 200ге жакын малдар бар. Көбүнчөсү эт багытында жана төл багытында. Mal çarvasını 10 yıldan aşık kaldı başlaganımızda. Başında Batışın Böstükler, Gülbegen yerlerine minelasın, kıyımcılıklar maalesinde bulundu bu dönemde. Şu vara yürüyünden iyi dönüp korkular, kanday malı alış gelir. Bazardan al, çaylığa koy verip, odarmalı türlü, tuvarlığa öttü. Buka barıp yürüdü, yet bağırtında vardık canın başlarına gördük de şu özü döndürüştüler, özü demek vardı, şu yet bağırtında uylardı, koydu. Şimdi töl alatağız, 3-4 yıl olup kaldı, bu kadar birinci yılda cimriliklerin bu türü satkanımız, biz yarın yaşardı, yaşardı. Erkek salpokların 120 çeyreklerinde sattık. Yaxşı faydası var çarvasında. Bu başta jasalma uruklandırımından görüp aleklendirdiler. Kultuktan beri şu bukanın özünü aktarıp kiri, живой, натуральный kurduru şunu görüp bu yıl bunlar Katar'da uylar şu cimrilik bu yıl beri. Et bağıtında da bakkan bukalar var üzerinde. Öz uağında şu malın kıyıntıları şu ısığına, büyük, soğuğuna, toğuk degende var. Cayında 6 ay cayla olur, 6 ay iyi olur. Şuların bağırına çılap baratılıyor. Ne geçelim? Çöldögen vaqtda qanday qilasiz? Çöldögen vaqtda şu özünce birden qamaq töldösün. Ошол убакта жылдын мезгилине да карап каласың да шартка. Жылуучулук болсо талаадан төлдөй, талаада карайсың. Азыркындай суук болбосо үйдө болот. Үйдө карап, төлдөгөндө дагы ушул кайсы маалда төлдөшүн карап ошого карап. Жанында болобуз да маал. Анан кыйынчылыгы бар дем. Кыйынчылыктын артында жакшы жетишкендиктер дагы болот. Өзүнө бардык нерсе келе албайт. 6 айда бир колдоп турабыз. Ветврачлар келип, өз убагында журналын карап, бул отурган убага келип калганда эле өздөрү келип колдоп кетишет. Айылдын ветврачлары бар. Bukalar bağırdı, 2 yaşar bukalar. Et dağıtında bağırmaklar. Azı bir yarım ay olup kaldı. Orada olmak. Daha 4 ay 5 aydan inci impürüydü. Nece mi berkasan bularga? Azı şunu bana kompütörlerle arpa, buğday, gevek, paxta bildirəsi.
Ошолорду баарын аралаштырып туруп, тәмдик өрүндө ошону беребиз. Эми ушу айрыкча ушу бордогон малдыкы өз убагында жем чөбү суусун бериш керек, графиги менен. Анан ошол график дагы өзгөрө берсе, малдын эт алуусу дагы кечендейт. Мисалы үчүн букаларга эртең менен саат 7-де 8-ге чейин жем берилет. 8-ден 9-га чейин чөп салат. Андан кийин суу берет. Şu günde ошол кечкиси да 4-төн 5-ге чейин жем берет. 5-те суу берет. Андан кийин чөп салат. Түштү азыракта. Күндө 2 жолу суу ичет эмес? Күндө 2 жолу суу ичет. Азыр бунун ушу багы шведский породалар ушуларбы? Булар бир 2 бар швед. Анан калгандар эмне порода. Greyfurt деп коюп берилди, бирок Greyfurt болуп чыкпай калды да. Буруп алмашып калганда ошо жасалган уруктандыруудан түшкөн торпоктор. Ошо Greyfurt деп неме болду эле бир 2 ана туулду ошо кызыл окшош калгандары аргындашып калганга түсү башкача болду. Кара болду да бул. Шулар 2 жашар. Birinci koyganda bizim жергиликтүү мал өзүндө уруктандырууга карап торпок сууга кеткен баары. Ошол 1-2 жылдан кийин кан көмүлгөндөн кийин койгон чөктөн да. Негизи эле малды асылдандыруу ою качан келди да сиздергечи? Кимден көрүп калдыңыздар же ушу атайын интернеттин жардамы менен кабар алдыңыздарбы? Малды асылдандыруу көбүнчө соц тармактардан көрүп калабыз интернеттен. Анан кийин базарга барганда деле малдын парада болсо кымбат багага сатасың. Малдын чилги болсо арзан берет да. Ошол үчүн дагы базарда кайсы малды алып барсаң дагы кымбат багага сатканга аракет кыласың. Ошол үчүн малды асылдандыруу керек. Bazardagi en asıl tukum mallarının aslı 120-150 milyon. Oşol эле биздин Кыргыз парадаларына алган эң жакшы эл. Экономик салыштырмалуу. Өзүм бир туугандарым менен иним бар, акам бар. Атам колго ошолук жардам берет. Андан сырткары 2-3 адамды жумуш орду менен камсыздырып, ошолорду айлык менен камсыздап 3 adam işleyip üzerinde. Yani bir daha şöyle başka bir yol para bu arada senin toyun kamları yılına 8.000-10.000 Türk değerdeyiz. Yani cemde 150 tonla cemde Satamaz. Cemde çöktü var böyle satıyorlar. Senin yürüyüş yerden başka bu alanda bir canga 5 sotikten Yürüyüş ettiğiyle bizge Suvat'tan 40 sotik, Bayrak'tan 50 sotik yürüyüş ettiğiyle genelden başka malga, toyutga toplağına cereyendiniz yok. 3 yıldan beri, 4 yıldan beri şu hükümetke ayrılık diretimiz. Toyutkanlarına cemge, eğineklerine cer vergiledim. Şu mümkün oluşunca böyle uzak İcaraga verse, şonu alıp işletelim. Alar da ceyin tırınları almaya düşüyor, cer tarafı. Şu cer dağına hükümet kişine yardım verse, toyutkanlarına bizge daha cemillik bulabilir. Şu başka her, şu cerimlikli halkların her birinden sat olalım. Oşton, Karasu'dan öptöleriz. Toyuttu. Paroda boylarыңызга кызыккандар барбы Костанайда багадагы сааттар болгондой ушундай базардан башка дагы алгандар болобу? Эми базарга көп эле алып барбайбыз. Пародасын. Баягы жергиликтүү калктар көрүнүп туруп эле мына парода экен биз энчиге алып калалы деп базарга алып барам дегенде эле ушул кошуналар, туугандар алып калат. Урбасыларын, эркектерин мындай бордоп этке сатабыз. Özümüzge жаткан, көңүлгө жаткан бир-эки эркектеринен алып калабыз. Кийинки жылкыга да туруктандырып алат. Калгандары көбүнчө этке кетет.
тууган кошуна адамга сатканда мындай ыңгайсыз болбойбу баалашып мындай? Алар деле базарды көрөт, базардагыдай эле базарда жакшы мал көрөт, беркилерди көрөт, анан кийин келишебиз. Ошол көтөрүлө сатылат. Уну сыртта бар бочка бар. Şu бочкадан ышыланган өндүрүлөт. Акырын ичимен берип, шыпырып туруп акырдан кое берет. Чийип эле калып берет. Бул жагы бергенде бул жагы берет. Башкан көзүн алып берет. Özü şu Talas'tan çüygü alып kelişken eken, Talas'a Amerika'dan alып kelişken eken. Ana şu çüyden barıp alып geldik. Özünün bağısı Ukan'ın 250.000 so'm turar eken. So'mga. Şöyle 250.000'de төлөp, andan sırtkarıda Koks, Buka delbey kala turgan bolsa, şöyle 250.000 so'm pul alarda kalat eken. Ana şöyle 250.000 төлөp, Ukan alып gelip, uruktan verip, ayda bukasını alıp barıp verdik. İçeri akısını alıp kaldı. Fermerler meyen gelişip alып geldiler. Bu yıl 30 uy Ukadan kaçırdık. Yakın arada bir ayın tegereğinde tuyun dep kaldı. Şimdi jeyip de. Onların özünün bağısı 250.000 turat eken Ukan'ın. Arendası ошол 250.000 алып калды. Bayra Bukan alıp barıp bergenden keyin акчаны кайтарып арендасына залогко 250.000 алып калат. Мисалы 1 жыл иштетсеңиз Буканы канча кеттиңиz? Эми şu gelişim менен şu 1 ayga alып келдик эле. 1 ayga. Эми келгенден кийин 1 mal куйуу, 10 mal куйуу, şu 1 ayga alып келгенбиz, 1 ayga 50.000 алып келдик. 5 ay arenda berse bir bukan pul çıgat eкен да. Turgan malların astıdık, pışık kış. Жылыраак болсун деп кыш койгонбуз. Жыгачтан башта жыгачтан да колдогон элек. Нашы мурунку сарайда. Ал 3 жыл 4 жылда эле чийип берген кыш койдук. Бул дагы фермерлер күнгө. Жылга вакыт алып